mwana w'imfubyi kundu yakuze mbaza zatubwira ngo bigeze kumukubita uruzitiro rurashira gusa kubera gusara imfubyi ngo mu ngoma none umwana w'imfubyi akabonye igikombe umuririmbyi mwiza kwisi bakamutora mu bantu ibihumbi bazi kuririmba bazi gukora ibintu bikomeye umwana w'imfubyi agatogwa akagira amanota akaja imbere bakamuha igikombe kaba cyavuye muri Kenya kikaza kigaruka mureke dukomere Imana amashyi menshi cyane Imana ihabwe icyubahiro nabinezererewe cyane uza nuva mutima waje ntagirisha
ubwami bwabuze nshobora kibicaho iteka ryose ubugingo bwacu twongeye kandi kuba imbere yawe imbazwa ubugingo bwacu bwera nk'abari twe izina ryawe ryo rihabwa icubahiro tugwaye ikaze mu kanya gatoya cyangwa se karekare duhamagaye imbaraga zisumba zose duhamagaye imbaraga za data twambika imbaraga n'ubushobozi Imana kugira ngo izawe data Mana tubashe kwigabura kuko data Mana bitiganyije tuwimpanda maze nawe tuvugiremo bwoko bwanditse hano bashe kuva imbaraga zawe no gukomera kwa kuri Imana ukomeye kandi ugitangaza tubishimye mu izina rya data n'ijimana ry'umwuka wera amen. Bwana sifiwe. Ndangiza amashimwe n'indangiza ndakora ibikorwa bitatu ndashima some Bibiliya n'indangiza nkora ikindi gikorwa nimara nishare tutahe ko nicyo cyanze baje gushimira Imana yatugire neza bangana gutya Imana yarinze Imana ikatugira neza tukaba twaje imbere yayo hari benshi Imana yarinze ariko bataje imbere yayo ariko twebwe twaje izina ry'Imana ntabwo icubahiro. Dushimira uburongozi bwa Kanani Reverend ndetse n'abandi bakorana mu departement y'abajene cyangwa se jeunesse no munsi wa kabiri turabashimiye kwikaze muduwa ibukiye twahaye kwezi urangire ubwo nayisengira ibibazo byinshi kubera ko Satani yagwanyije ibintu bikomeye ariko Imana iraturinda kandi zose twabikuye bwo gukorera Imana. Turabashimiye kwikaze yanyu duciye bugufi dushimira Imana ko twongeye kandi kubona muri kino kibanza izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Nuko anyo kubona mu bubiri nagize isono zo kumureba mu maso babuze umwana sindagera mu rugo kubera ingendo nyinshi nagize ariko mpore turamusangiye twese ariko by'umwihariko mubiri ni se wabo tukubwira ngo mpore wihangane Imana kwihanganisha umwana yaratashe nta kundi nuko Imana yabigenye hasigaye Imana ikomeze kugira neza. Nakiriye bof bonere twavuganye araza Imana kugira neza. Nakiriye nyina Mbabazi niriwe iwabo no musi yo niriwe twa twagiye kwiziza gikombe cya Mbabazi Imana nigitangaza gusa titwobzumva ariko njewe wagirusha n'abantu benshi nije ubizi cyane kuko Mbabazi abamuririmbyi mwiza mu banyamurenge kwisi gitangaza cyabaye bana mu Burundi gusa kwisi gikombe bagitanga muri Kenya cyaje n'indege mu kandi kanya bagiye kugitora sinabonye umwanya no kuvuga ngo mwumve ko twiriwe mu byishimi wabo twiriwe tunezerewe Imana yabucuba mwana w'imfubyi kuntu yakuze Mbabazi azatubwira ngo bigeze kumukubita uruzitiro rurashira gusa kubera gusa ari imfubyi ngo mu ngoma none umwana w'imfubyi akabonye igikombe umuririmbyi mwiza kwisi bakamutora mu bantu ibihumbi bazi kuririmba bazi gukora ibintu bikomeye umwana w'imfubyi agatogwa akagira amanota akaje imbere bakamuha igikombe kaba cyavuye muri Kenya kikaza kigaruka mureke dukomere Imana amashyi menshi cyane Imana ihabwa icubahiro. Nabinezerewe cyane uzanumva umutima waje ntagira ishari uzanumva iciza cundi twiriwe iwabo twariye twagize gute twamenya amasahani sinzi ibintu twase dukose kubera umunezero gusa twiriwe tugubwa neza niko kwiza n'undi natambuka tuzobyishimira siko bimeze nta mutima mubi na nyina biganiro nawe iganirira akarakora ibintu byiza biteye ubwoba twiteza ibintu bikomeye iri yari simpavuze ariko yari karakora ibintu byiza no kuvuga abamama baye kasi kuri mwegere kuba twagendanye n'aya mashimwe nta mutima mubi tubaye kaze kino gihe kimeze gutya ngo kumuraririmba biragoye ariko tuzosubirayo nanje sinamusanzeho hari kuntu uzoje gukora kandi kinimba ciza rero Imana ikomeze yawe icubahiro namwe mbaye kaze kubana namwe n'umugisha muri ababyeyi beza muri umwambaro mwiza hari abantu bazaje n'abandi ukabona ntibaberewe ariko umuntu ari kumwe namwe ababerewe abameze neza muri abantu beza bo kujana muzamubera amateraniro nukuri kw'Imana muzamubera amateraniro muzamuza kare kandi mugakora ibintu byanyu akomana
Nakundi umuntu yabavuga umuntu umugara n'ugukabza ariko muzamubera amateraniro. Imana ibagire neza. Hanyuma ngiye gufata transpose na president wanariye gwinano gwino tubuzinane jewe na siko imeze impamvu ndamwakiri uriya ni Isani Muyomba neza mama kurikira nyina ku mugongo uri ariko yavutse ari mugufi sinamenya hantu yabukuye yamavuka ari mugufi siniko tuzagenza ariko ndakwakiriye wegere cyane mama kurikira nyina neza ku mugongo mama kurikira se sorry mama akurikira se ku mugongo ni mubyara wanje neza sema amen iyo sanzwe afite mikoro zanumva nezerewe nareba Muyomba kavuga ati iwacu nawe yavuye kure kabisa bitari ngo bya bindi byo kuvuga yavuye kure harandi Imana izikura umuntu ikayimo kuri agakizwa akamenya Imana iwacu yamenye Imana ava inyuma harandi Imana yagiye dukura inzangunda kuvuga ibintu bimwando bakagira ngo nugukabza ariko harandi Imana yadukuye mu miryango imwe idafite Imana ariko Imana ikami kugobotora ikakuzana ikaguha Imana ikavuga ngo wowe menye sema haleluya murabo nawe arimo kabisa kandi nanje ndimo kuko turavukana turamaraso Machara arakantu yacuranze Machara uzuboneka ukundana kuri Kanani gusa none uzusohokuje n'ahandi uvusha ibintu Machara yakoze muzomusohokana no Machara kundano ntazi jandi ntazi atarabuka sinzi ukunda Machara azami none ga nyabona muzamara ukunda umwimura amakari nako Machara ajira hirya zayiteranwa n'amakari bose ari cyo kimucuranga hanyuma je na president ariko mbere gucuranga ndabanza soma ijambo ry'Imana kugira ngo sinze gutinda kimwe ndakirangije kandi ziko abantu babuzaye batakare kandi bazabanga gusiga amateraniro cyo nkibaziho tibagira uwo muco bazabiyangana kugeziga amateraniro arangira kandi mubonye batashe nta mutima mubi naje simbatindira sinaje muri stage ngo barankota nakanya gatoya twitahire ejo dufite venindi minsi ndasoma igitabo cy'Abaefeso bice 3 umurongo wa 20 kuko tugiye gusoza umwaka hasigaye umunsi umwe wejo gusa mu mwaka urangiye topic yabo yo kuvuga ngo ushirirwa risha n'umwaka musha bana mu bisekuruza uku narimvuze tukwire kubigeraho kuko twagize urushirirwa rishasha navuze ko ngani no teme nari gusoma mu bami ba kabiri bice bitana amagambo ya Namani kavuga mukuru akarakara kagakobwa ukunda ukagize urushurirwa katari kumwe na nyina katari kumwe na se katari kumwe na bene wabo kamagaguka karavuga ngo reka mbabwira amakuru sama haleluya karayishurirwa akana kagakobwa bari barafashe mateko karavuga ngo mukesho mama nubwo mwazanye nabi nubwo mwazanye ndimbata ariko kandi mfite amakuru y'impamo iyo ngiye kumesa amahuzu inzambona amahuzu ya data bujani mwamarira ngenge none mfite amakuru avuga ko yogeri wacu yokira none ga muzumvishe mwo bigendera ngo mukanama na mayirukwanka abwira umugabo barirukwanka babwira umwami w'Isamariya yamandi kugwandiko andikira umwami w'Isiraheli ugwandiko ruragenda rahuruka Namani arashika arakira ruvuye ku mukobwa wagize irushurirwa gisa kandi gushurirwa ntabwo ari ukujuguma ni ibitekerezo byiza gwishurirwa ntabwo ari ruga gwishurirwa ntabwo ari amafungo nugira igitekerezo cyiza uzawishuriwe Imana ibamugisha iryo ndariretse kandi ukunda rivuze igitekerezo cyiza nishurirwa mukanguka mu bitekerezo uzutekereza neza uyu mwaka wa 2026 ugiye kwinjiramo ugira ibitekerezo bizima wishurirwa mu bitekerezo apana gusa ngo tuje mu mahombe nuje gushaka ifaranga umenye ko ari igitekerezo cyiza nufata urugo rwawe neza umenye ko ari igitekerezo cyiza ikintu cyose cyiza uzotekereza nugira mwene so neza igitekerezo cyiza nuvuga nundi neza ni igitekerezo cyiza kandi nishurirwa kuko gutekereza neza ni zamiri safi n'ubuhanuzi sema amen umunsi umwe Eliya yarahagaze ngo asanga mu gihugu ko baramenye igishushanyo asanga ibintu byabakomeye avuye mu butayu
ngo yamagarara avuga ngo ku mpamvu z'uko mwaretse Imana aha ukareka Imana ukaba wataye Imana ukawazanye ibigirwamana guhera none mpagaritse imvura. Ntiyavuganye n'Imana, ntiyari yafunze, yamagira za meri safi gusa yama yatura mw'imvura ibicu birumva biravuga ati umugabo w'Imana umuntu wagize igitekerezo cyiza aravuze. Teye haleluya. Umuntu wagize igitekerezo cyiza Imana zimufinance. Nugira igitekerezo cyiza uzaho wahanuye. Nuja gusura abandi ni igitekerezo cyiza. Hari abantu bakunda gusurwa ariko batazasura abandi. Sawa. Gusurana ni umuco mwiza. Ukamenya uko abandi bameze, ukamenya amakuru y'abandi. Kuri ko uzukena ngo amenye amakuru yawe, wowe utazukenera ko bamenya yawe. Uzusurana. Hari abantu bazama ngo nje ngo barona ngo baranyanga ngo ntibaza bansura, wasuranye kanga. Ngo ndi warafashije we muri duke ufite, wowe baratekereje neza ukagira uwo basi, wobera umugisha. Hari aho wabibize basi wovuga ngo umunsi umwe no zo bwonyiriraho naje nkaja gusarura. Tabita yaragira imashini gusuya akazadoda kaci akirirwa doda akadoda akagira igitekerezo cyo kuvuza udutepe akabikuramo akabutura ku mwana akavuga ngo mwana ngwino hano akamwambika ngo mwana akavuga ngo ayi karambere mama akavuga ngo kakobere papa ati ngo ariko mama nta faranga afite akamubwira ngo igendere kandi nduvuga akaguhaye umwana akagenda. Tabita arabiwe kugeza ubwo yapfuye ngo Imana iravuga ngo uyu muntu imirimo ndiyo no mu ijuru baravuga ngo Tabita ndiyo kwinjira mu ijuru nabanza asubire. Igitekerezo cyiza cyo kuzura wapfuye, igitekerezo cyiza. Tabita ntiyeretswe, ntiyafunzwe, ntiyarepese, ntabwo yagiye kora repetition, yatekereje gusa neza, atekereza gufasha. Kandi gufasha kwa Tabita ntiyari yiteze inyungu nta na hamwe, yakazagira neza atiteze inyungu, adategereje ngo azomuhemba, adategereje ngo azomuvuga neza, kuko gufasha umwana muto cyangwa imfubyi wotegeze ikintu umwana w'imfubyi ufashije ngo ashaka kugarura oya kadavuze ngo ndafashije izina ry'Imana irago icyubahiro, yamara kicecekera akaguma ku imashini. Umugore ufite ifaranga yaze gusonesha akareba ukuntu akura nk'agatepe akakabika neza, atekereza neza. Yamenye umukene wa Kenya akavuga ngo ifu no ishira mu rupande ngashira barunaka nabonye abana ntibasohotse ntibabyinya no munsi abana ntibakinya kabumbu bishoboka ko ari ahantu bagize ikibazo akadayifa akababwira ngo nimwakire mucumbira abana. Ishuri rwa ryiza, mu ishuri rwo kumenya Imana, mu ishuri rw'urukundo nyarukundo, pana urukundo rw'uburyarya kumbwira ngo urankumbuye ari uko mbonye nimba nkumbuye uzoze kunsura. Ngo ndagukunda utaranyicaza nantu namwungure n'amazi yo kumwe ukunda guteka meme ngo twage ariko ko Imana yaje ngo ndagukumbe ngo so warusigaye we turagera no mu rugo iwanje tuza homba umunsi nogira ibyago ukagenda ubaza ngo se kwa kofi niye utuzwa no kokogwa n'isoni samusurana dusurane niko kwiza nzamenye umunsi wagize ikibazo nsinkazagenda mbaza ngo se runaka bakujya kanga bambaje kubahuruma nitiki ni kuya gatanu kamameno kamenye ko bana nyina wa Kinoro nawo nyamusuye mu kuboko ndamanukije ngo bahuruma nagize neza sinobaza ngo se uziboniye kunahageze. Ni ijambo ry'Imana nawe uryigereho. Sama haleluya. Ugiri ishurirwa ryiza, ugiri ibite uno mwaka tugiye kujamo, ugiri ibitekerezo urishurirwe cyane, ugiri ibitekerezo byiza. Muri korari nimba mutari mufite urukundo mugire urukundo mufashanye, nimba mwene so yambaye nabo mwambike, nimba mwene sabuze kandi mumufashe. Ngiye kurangiza twari muri veye haguruka gira hino. Uyu wacu ni president mwaramutoye ariko muramwemera namenye amakuru twaramutoye hano kuri Kanani ntangije menya ko nukuri kandi kumvugisha ukuri kw'Imana. Uno mwana afite ama voice yanje arenga 10 ariko nta makuru twamenye, dusanga baramwibize telefone. Umuntu yobora korari kunguko akabonta telefone afite mukavuga ngo arayoboye
uko mufite perezida kweri mwatoye pastor tuvugizanye ukuri mubi ubone perezida korari uzotumira bazomutumira gute atagira telefone kandi si none ntanzandiko ni telefone cyane kandi zirimo no voice ndafite muno no yabereka perezida wa Kanani ndamufite muno wa korari ama voice 10 abandi sinovuga bari mu kubashaka bakababura kuko mwatoye umuntu udafite moyen de communication icyanza nyama naje kubabwira ngo mukanguke mugire ishirirwa ryiza tugure telefone kugira ngo nibazaza babashaka bazababona Sema haleluya amen nta kuntu babona perezida wanyu nta telefone afite gute wo tuza telefone utari perezida bazogutumira gute bazabatumira baciye muri uyu nguyu kuko uyu nguyu ni watowe kuko ndarangije nitumara dutahe ducanzanye mubi nakivuge muri overnight yaragwa muri living uvuga ko nzoza gukoresha fundraising ya telefone nindangiza nitahi kandi kuzobangize neza siko imeze cyane telefone ninde musirimu muna muri korale mwemera ninde musirimu umuntu ujijutse ku bintu ziterambere bya telefone ninde uzi telefone cyane Terezo haguruka sha ibi manzo mubireke sindabwiriza mwitonde araho naje ndacane ngwinane tambuka nuko ufite ubwo Terezo telefone president yo nawe nyine nture zarangi cyara wasera igisimba mu gituza bari bafashwe turanga basha aho aruri aho nyine warugese aho aruri aho se barafashe
bigenze gute? Turagutumiye. Zinjira orije muri vego cya orije gato. Soma gitabo cya Efeso bice bitatu. Uko tugiye kurangiza umwaka. Murongo wa 20. Biravuze ngo nuko bibasha gukora biruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose kuko imbaraga zayo zidukoreramo. 21 icyabaro kibicaye mwitorera mu namuri Kristo Yesu kugeza iteka ryose y'ibihe bidashira. Amen. Tuvuga ijambo rivuga umwanya mutoya ibasha gukora. Ibasha gukora. Kandi ibasha ni Imana imwe rukumbi. Ibindi byose ni impimbano. Ibindi byose ni impimbano na manestezi. Ariko ibasha gukora ikintu kikarangira ni Imana yacu gusa. Biriya iratubwira ngo Imana yacu ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza ngo ndetse n'ibyo twibwira ngo kuko imbaraga zayo zidukoreramo. Bibiri zitubwira amakuru ya Daniyeli mu gitondo kimwe yicaye muri biro ngo hasa amakuru yicaye mugongo. Baravuga ngo mu gihugu cyose cy'i Babuloni batanga itegeko baravuga ngo nta yindi Imana izongera gusenga keretse igishushanyo. Daniyeli aravuga ngo kuboko nabonanye Uwiteka sinuramye indi Mana. Turakurindiriye amasayeseyo, turakurindiriye amasayeseyo, zana imbaraga zawe usuduhembure. Turakurindiriye amasayeseyo. No watubona Daniyeli afatwa ku kazi ngo Daniyeli abandika ngo washaga muri pose ngo ariko bakaguma senga ngo gasigara muri pose wasenga ngo gasigara abi imbere y'Imana ngo bamushaka impamvu nimwe Daniyeli yotuma mwirukana ku kazi ngo barayibura kugeza ubwo bashatse impamvu baravuga ngo ntakindi kintu Daniyeli akunda reka tumufatire ku Mana. Daniyeli avuga ngo nimba araho mwatekereje mwayose nimba ugufa ndafa ngo wasohoka itegeko ngo baravuga ngo tuzongera twumve kandi za rugazi tuzongere kandi twumva tubwira ngo yamiriza twagiye muri pause azadusakuriza kintu kuza kwereka umuntu umuzayifu abandi bazatangira gusenga we ntabwo zite kwera gusenga ngo basakuza. Mani tobari ngo ukora uwagowe gusakama ngo abantu barataramye banezero Imana ngo se nkuko barasakuza bandambiye ko barasakuza abantu bavuga Imana ko barasakuza ngo amaza n'igipapuro ate Daniyeli habavuze guhera none munsi nta yindi Imana izongera gusengwa muri kino gihugu usibye igishushanyo umwami yakoze. Umuntu uzozamye indi Imana itari igishushanyo azotabwa mu ntare zimurye zimumare. None gadiye niba ushaka kubaho guhera none uhindukirira ikigwamana tuzongera gusenga indi Imana. Daniyeli ngo amahindura porogaramu ati ko muvuze ngo tureke kuramya Imana ngiye kongera amasengesho ngo yamatangira gusenga 3 ku munsi ngo amadirisha ngo yerekeze Yerusalemu ngo atangira guhamagara Imana. Mana wadutabaraga mu minsi ya kera nanone uzaturengere tugeze kufa we. Agapima Imana agapima igishushanyo kikagwa hasi agatangira kugendana na Yesu akuyobora inzira ibikomeye Samsonosha we. Ngo kamafatwa bararakara barabahamagara umwami ita Daniyeli ga yasaze noneho ntakiyasenga arimo noneho karasenga 3 none ga mutabara ryategeko mwavuze Daniyeli yargishe ngo barazafata Daniyeli ngo intare ngo aziriza ubusa ngo baziya amafungo kugira ngo zifungure Daniyeli neza. Ariko Imana yacu ibasha gukora ibiruta cyane birya abantu batekereza. Hari imbaraga z'Imana zazidukura aho abantu bavuga ngo tugiye kurira Imana ikadusekereza. Hari imbaraga z'Imana zazitwambika umwambaro abantu batwambuye ubusa. Hari imbaraga z'Imana zazidukura amazina mabi abantu batwise ikatwita irindi zina kandi abantu bakaryemera kuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza. Tugire ngo kubugesha no munsi itariki 20 zingahe
ugihari 29 ukiyahumeka si uko ubikwica bizari bibuze ahubwo nuko ari ijambo Imana yavuze. Hari ijambo Imana yakuye mu kanwa kayo iravuga baho yewe gendubeho wemangufa yumagaye yewe gendubeho aranyitengereza urukundo ruramusaga ati Imana yacu. Umuntu urimo kurwara gripe akama yiheba ukazuba ngo suko Imana iri he? Imana iri he? Imana yakugobotse cyaje wari mu mwijima cyage wari mu kavovo bwakwiriyeho mu kamina Imana ikakumurikira cyage wari kwava ngo awa biragenda gute burasha bari mu ngo se ngo turareba ngo awa Samugabo tunigaze kubona Imana ni igitangaza. Imana hari umugabo umwe murumuna wanje ashaka nkurikira ku mugongo yaravuze ngo se ngo murumuna yashatse ngo se bazokwigisimba Kofi azokwigisimba ariko nabonye igisimba gikwa igisimba kizagikwa no kuri Imana. Imana yavuze igisimba kizagisha umugeni igisimba kizagisha umugeni wagisirimza neza utagisimbanye uburyajya n'ibindi kizagisha umugeni ibasha gukora ibiruta cyane reka kwicira witeka kagucika indege nubwo tugwara nubwo biturembeje ariko hari Imana izivuga ijyanyu nubwo bavuza amagambo yayandi bakavuga n'abantu ariko hari Imana izivuga ijyanyu dufite amakuru y'ibinyoma menshi kandi ayo makuru y'ibinyoma aduciye intege kwa musanga umuntu yasubiye inyuma ngo barunaka baravuze n'Imana yavuze masha koraho gato mbere kukundi igisimba kizagisha Shashiramu na fala yash tuja muri 2016 nageze igikomere ntazibagirwa kwisi icyo gihe twabuze ifaranga zo kugura umuturi w'inyama bateka isombe abandi batumva nyine cyage bateka kandi twari tugira nk'abana dufite abana kaburapi icyo gihe twari mu bihe zani bikabyari biremeye teye ubwo ariko ejo bundi nako tuzogira inyama ndakibazo Imana ni igitangaza ibasha gukora rubasha ntazavuga nk'abantu rubasha ntazatekereza nk'abantu kandi yadosuye ntawazagisha inama iyo agiye kutugira neza ntazaciwa Imana reka kwicira witeka
hari nyiriteka uzurema amateka, hari nyiriteka uzihindura amateka, hari Imana ibasha gukora ibito cyane. Daniel bari kwavuga ngo rwe rurarangiye, ariko rubasha yavuze ijambo rya nyuma, abwira intare ngo mwantareme, nubwo mwabwiriwe, nubwo mwaburaye, umva mbabwira amakuru, hano haje umugabo utazuribwa, hari ibintu bitazabiribwa. Nta muntu ufite Yesu ufite igitaramo uzuribwa n'abazayifu. Hari abantu bataze baribwa, hari abantu baza bahumirana. Intare zibona Daniel araje gutyo kuko bamutayemo, bavuga ngo reka turebe ukuntu intare zimushwanyaguza, intare zirashonje zifite inzara, on va voir. Imana iravuga ngo naje mva mbabwire mwantareme, nijo abahaye amegwe amenese. Intare kandi ito akira chef zigenda zitanga amegwe, sanze navuga ati nata turaba protocol ba Daniel, ntabwo aribwa nimbeho, turamwororosa uyu munsi, izindi ziraryamye nkikamiza ya mureka avuga ngo avuze ordre mon colonel. Batubwiye ngo uzuhumira abantu ntawo kurya, igatera saluti kunama. Yindi yaje atije bambwiye gusa ico nkora njyame hejuru, undi nawe twegerane nimbeho ndigukoreho ngo zigenda zose ziregerana. Daniel aryama hagati arashubiye umugabo w'Imana, ararataramye, ararahamagara Imana. Imana iramwumva umugabo wo gw'intare ngo murukerera ngo mwamabura amahoro ngo araza, aravuga ngo Daniel mugabo ukundwa n'Imana, ngo se ngo Imana yawe yabashe kukurinda. Sema amen. Daniel ngo nagaragara imbere yawe ndaca mfite, n'imbere y'Imana ndaca mfite, Uwiteka abashe kundinda nyagasani. Ngo ramaga Daniel ni mumukure. Daniel ngo mwintare ziravuga ngo hari impamagazi baye, Imana irazubwira ngo nimutatane gatoya. Daniel abona hantaje ngo arazamuka amasikari, agenda azamuka, babandi bavuze ngo Daniel no Musa arabona, Imana yashigenda imubwira ngo Daniel, babandi bose bawugira buzabindi ugiye kubakandagera hejuru. Daniel azamuka amasikari, arazamuka, harabadushiraho iteka bazubona gusa tuzamuka amasikari kandi bakiriya handi, kuko umuntu wese utekereza kugira nabi uwo ntazagera kure. Umuntu uzogera kure azatekereza neza. Nushaka kugera kure uzotekereze neza. Nushaka kugera kure uzigishe kanwa kawe kuvuga neza. Nimba ukeneye kugera kure uzotekereze neza. Nimba ukeneye kugera kure uzovuga abandi neza, kuko nta muntu uzogera kure adafashwe kuboko n'abandi. Nkusheho sinkunda abantu, uzogera udafite abantu. Wogera muri Amerika nta bantu bakujanye, ego wese ibahati naseri n'abantu. Woje muri plane nta bantu bakujanye, ni Kigali ndi wogera nta bantu bakujanye. Iyo huzu ufite n'abantu babikoze kandi abantu bayiguze, unarebe uzo ufite bibikiya n'ibyawe, ibyinshi n'imfashanyo kure kubanga abantu bose sibabi, hari mwabeza. Moje ngusigamo n'abantu ngishisha, uwo mwisi bonye twaye gusigamo wo ibamo bana n'abandi neza. Ariko ko Imana yanjye sema haleluya. Bana n'abandi neza, bakubwira umushaka nwa kawe uno mwaka wa 2026 ugashira ukabana n'abandi neza, ukavuga abandi neza. Moje ngo nyine ngo runaka ngo naramufashije ngo ntiya dufite ibikomere z'abantu twafashije bakatuvuga nabi, ariko ntubakareka gukora nabe ngo nuko runaka yavuze nabi. Hari uzofasha akakusabira umugisha kandi ukakugeraho, hari n'uzofasha akugira ngo akuvuge neza akakuvuga nawe, wewe gusakora neza. Salomo yaravuze ngo nyanyagize imbuto ku mazi, kandi ku mazi ntiyazahera, ariko Salomo yagize ibitekerezo byiza abona ku mazi yazahera. Mwese mwarahinze ku mazi ntiyazahera. Nta muntu wagenda ubunyine ngo agende muri Tanganyika afata imbuto za renga ngo azitere ngo azoje gusarura renga tibibaho, amazi azazitwara. Ariko Salomo yaravuze ngo ku mazi hazahera. Nukugirira umuntu byiza utamwitezeho inyungu, niho ku mazi. Nugukora neza utiteze inyungu, Imana ikazicisha mu Mushinwa cyangwa mu Muhinde cyangwa ku Mubembe uri Fizi, akakugira neza kandi utaruzi ko uvi neza. Imana ni gitangaza. Sema haleluya. Abantu bangiye bashano Umubembe ngakamagruka umwana akavanga uyu muntu ndibo mwica mpari, abandi basaza akamuvuga ngo uyu muntu ndibo mugira nabi mpari, akangari gahama umuntu akarokoka, kandi abandi bahashiriye. Ni Imana yavuze, rubasha yategetse, ibasha gukora. Sema amen. Naho ugeze si wewe ni rubasha kurinza,
kandi Imana bura ntigira ikinyana gitangaza iza yica umwana igasiga nyina kica nyina igasiga umwana ikajana umugore n'umugabo igasiga abana bonye Imana yakene kugusarura tizireba ngo ngufite abana ngo nimpinja n'iki oya Imana yatwaye mama akana gafite amezi 6 iramujana tusigara turi impinja mu nzu muzehe papa abuzukuru Imana zikuzogira ubujumbu umva kunzi zigira Imana ndaho umenye ibyo bimwe saba haleluya ugatumira urumva ufite n'umugabo hano uzaranza ariko yagenda Imana akamubwira ngo reka naje mbanze uboze bukeya n'ubwo ntobose gikomeye neza reka basi kuzana handi hari abandi bantu ube ku matara ukasuka muteranya amabuye akuze mu kandi twateranyaga amabuye ukaje gushaka ampuri ya mwicukira ukayizana ukabihuza n'isinga mukasamuka none unyotse gatwishura amatara n'amana niki Imana musigara muje kudodesha muzu na ya mbere hano aravuze afite amabazeri harafite amahuza zi nyirabiganiro ngo yarasomeje nyirabiganiro ariko Imana itakoze mama sandro ngo radodesheje nawe ngo wagiye kwata ye ubitsa amahuza ufite ishakuru yawe fariziya mutekereze Imana ufite kawunga mu nzu kwigeze ko tso tujyanye rufara haruguru iteye ubwoba ningi igitangaza nawo bakayisheburura tukajya amacenga ya nyarufu twayariye bari barahinduye izina ngo namakorosi tukayarya bagasheburura bakagira neza wa mucere tukawurya tukaryama tugasinzira twakaza tubiri sukari tugashira igikoma tugashiramo zaji nabwo kuyiba hati jori jigeji tukayishira mu gikoma ariko umunyana tukinywa isukari ngo twabaye banini akimana igitanga sigaho tumwa amazi nibasha gukora reka kwishira witeka uno munsi ntiyabikoza ariko ejo uzobikora uno munsi tizagenze neza ariko ejo bizogenda neza sema amen urafasakaza muri amubyaza gushingira umwana gusa kuyize nta kuri to kugeza reka guciki kuba utarafa uracyari umukandida wo kugera kure muhumure dufite Imana ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yabera nubwo abantu buvuga nubwo abantu bashinzwe kuvuga nico bahawe ariko Imana zivuga ijambo rimwe rigacecegesha rya yandi yose tibitume ayandi yose muzobaza amakuru ya Mose n'ababafumu muri Egiputa ngo bafite inzoka nkiyiwe ngo ariko inzoka ya Mose imira izindi zose ijambo ry'Imana rizeremira turatujambo twose humura hari igihe umuntu azagira ikibazo wagende mwibara ukagira isoni namwe cyababayeho kandi ntawe wakibwiye ntawe mwavuganye wagenda ukamubwira ngo ya makuru ngo abantu bose barayazi ni ikinyoma uri kugendana amakuru ikinyoma izera umwami Yesu abasha gukora biruta cyane ibituzo utekereza ndetse n'ivyo wibwira kuko hari imbaraga z'Imana zazidukura mu mwijima hari imbaraga z'Imana zazidusetsa hari imbaraga z'Imana zazidukura mu marira twaturira hari imbaraga z'Imana zazidukura ahantu badukingiranye zikadukingura natwe tukaje mu bandi wewe waramugwaza invitation uzotaha ubukwe invitation nindo ogwa invitation utekereje uzabindi uzoza Sama haleluya invitation naje bakantekereza kambona umuntu araje ndi mumateranye ngo bavuze ngo famille kofi uzotaha ubukwe kavuga ati kabisa naje batekereje kabisa mu bantu batekereje naje nije wivuze ariko nawe utekereze nawe kofi uzobwiriza na kabiri kofi uzohagarikira na kabiri kofi uzokora kimwe natekereza igihe nigeze kuba ntakira to mfite jewe nagiye gushaka n'isogesi nari nazitiri pani huzu n'isogesi
inja gushaka n'isogesi nari nazitiriye umuhungu w'abasita witwa kwa Gasore, nyina n'umupfakazi yitwa Nyahoza, aba muri Amerika. Baba Brice uwo basita bako batumba. Umuhungu yangiriye neza. Antiza n'isogesi. Umunsi umugore aje kumesa sohotse, yabuze uzu yomesa. Arambaza ngo se yamuzu ari he? Umubwiza gukura ati yamuzu kujya wabonye nambaye. Sa yaje. Ariko ye. Akimana n'igitangaza. Sa yaje. Uyangana ma. Mubwira ukuri. Aranga ngo ko ari uko. N'ibitungano zomesa ndakibazo. Ibaza umugende kuri uzi umugabo yomesa. Imana yacu n'umuganga w'ibiye. Imana zose nibitarabaho. Kandi gendera umuntu wese ibimukwiye. Kandi wakandi gendera Imana yacu n'umuganga w'ibiye. Imana zose nibitarabaho. Kandi gendera umuntu wese Imana yacu n'umuganga w'ibiye. Imana zose nibitarabaho. Kandi gendera umuntu wese ndetse n'ibyo wibwira ndakuko imbaraga sa sirizi dukoreramo. Mwana data ndagije nkubwira ngo nyuma yawe yamarira, nyuma y'icyo kibazo ufite hari imbaraga z'Imana. Sama haleluya. Hari imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zakoze byabindi nibisigaye Imana izabikora. Imbaraga zigurukije uno mwaka n'indi myaka izohuruka. Reka gucika intege, reka kwiganyira, reka kwishiraho iteka. Hari Imana izikura mu mugabo w'intare, hari Imana izikura mu itanura ry'umuriro, hari Imana izihindura amateka, hari Imana izihindura amasina. Uwiteka yumve gutaka kwawe, Uwiteka kugira neza, Uwiteka kwiteho. Ibasha gukora ibiruta cyane uzutekereza ndetse n'ibyo wibwira. Ijambo ry'Imana rituganza. Amen. Shalom, shalom.